dore ko Arsenal ariyo kipe imwe rukumbi yo mu Bwongereza isigaye muri iri rushanwa bishoboka ko ishobora no kwegukana. Ni urugamba rutoroshye, ni umusozi muremure wo kurira ifite, ariko reka turebe icyo amateka tubwira. Amateka avuga iki? Amateka avuga ko burya ngo mu mwaka umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi apfuyemo, ikipe yo mu Bwongereza yegukana igikombe cya Champions League. Dore uko byagenze. Hello beautiful people, reka nizere nashidikanya ko aho muri hagiye hatandukanye mumeze neza. Amajyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali mwese mbateye yamba kandi mbahaye ikaze. Inshuti n'abavandimwe bacu bari mu ntara ya gatandatu y'u Rwanda, Diasporas people, reka namwe mbahe ikaze ku muryango mugari wa Legend Nation TV, by'umwihariko mu gace kacu ka Trending News. Gusa uyu munsi shaka ko tuza kugaruka mu gace nise biratangaje ko buri mwaka papa umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi atabarutsemo, ikipe yo mu Bwongereza yegukana igikombe cya Champions League. Nubwo nta bushakashatsi bwakozwe ngo bubyemeze, gusa amateka nicyo atubwira. Hari benshi bemera ibyo amateka avuga cyangwa se bakabyita guhurirana kw'ibintu. Nubwo ikipe ya Arsenal yatsinzwe umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri wayihuzaga na PSG, ikipe yo mu Bwongereza, amateka tubwira ko ikipe yo mu Bwongereza buri uko Papa Francis umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi apfuye yegukana igikombe cya shampiyona. Muri uyu mwaka Papa Francisco yitabye Imana. Ese Arsenal yaba ari yitariwe? Abafana ba Arsenal nimwegera imbere mbabwire igishoboka cy'amateka tubwira kiza ku ikipe yanyu yuko ishobora kuba noneho igiye kwegukana igikombe cya Champions League ku nshuro yayo ya mbere. Dore ko Arsenal ariyo kipe imwe rukumbi yo mu Bwongereza isigaye muri iri rushanwa bishoboka ko ishobora no kwegukana. Ni urugamba rutoroshye, ni umusozi muremure wo kurira ifite, ariko reka turebe icyo amateka tubwira. Amateka avuga iki? Amateka avuga ko burya ngo mu mwaka umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi apfuyemo, ikipe yo mu Bwongereza yegukana igikombe cya Champions League. Dore uko byagenze. Papa Yohani Paulo wa mbere yatabarutse tariki 28 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1978, nyuma y'iminsi 33 gusa abaye umushumba wa Kiliziya Gatolika. Muri uwo mwaka, muri sezo y'umwaka w'1978 n'umwaka w'1979, Nottingham Forest yegukanye irushanwa ryayo rya mbere ya UEFA Champions League isinze Malmo yo muri Sweden igitego kimwe ku busa. Byongeye kwisubira mu mwaka wa 2005 ubwo Papa Yohani Paulo wa kabiri, uyu abanyarwanda baramuzi cyane kuko numwe mu bapapa, niwe rupapa rukumbi. Byongeye kwisubira mu mwaka wa 2005 Papa Yohani Paulo wa kabiri, we abanyarwanda baramuzi kuko niwe mu papa rukumbi maze gusura u Rwanda, aho yarusuye mu mwaka wa 1990. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana mu mwaka wa 2005. Icyo gihe ikipe ya Liverpool yegukanye igikombe cya UEFA Champions League itsinze Milase yo mu Butaliyani kuri penalty nyuma yo kunganya ibitego 3-3. Vuba hangaha mu mwaka w'ibihumbi 2022 Papa Benedicto wa 16 yitabye Imana nyuma y'imyaka 8 yaramaze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Muri iyo saison ikipe ya Man City yegukanye igikombe cya UEFA Champions League itsinze Inter de Milan igitego kimwe ku busa. Kuri ubu ngubu Papa Francisco aheruka kwitaba Imana. Benshi kugeza ubu bari kwibaza niba amateka yabagiye kwisubiramo, ikipe ya Arsenal ari yaba itahiwe kwegukana igikombe cya Champions League ku nshuro yayo ya mbere. Nibyo kwiterwa mu mukino wa kimwe cya kabiri wa kabiri, dore ko Arsenal yaje kubitsindwa umukino wa mbere nk'uko nabibabwiye, ariko kuri uyu wa gatatu ifite umusozi muremure wo kurira, ndetse ikaba ari naho dushobora kumenyera koko niba igeze ku mukino wa nyuma, yewe tukitegereza kureba niba yaza kuba yegukana igikombe cya UEFA Champions League ku nshuro yayo ya mbere. Amateka akaba yongeye kwisubiramo. Abafana ba Arsenal duhurire muri comment mumbwire koko niteze ko igikombe cya Champions League muza kucyegukana. Ni ku mukino uzahuza aya makipe yombi twakita nk'akamaramaka kuri uyu wa gatatu. Amakipe yombi yaba Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal afitanye imikoranire myiza n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko yombi yamamaza u Rwanda binyuze muri gahunda yayo ya Visit Rwanda.
reka mbashimire rero mwe mwese tubanye, mbararikiye gukomeza kubana natwe mu bice byacu by'amakuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Nge n'ibisanzwe it's your boy Mico Myiza Axel, Imana y'amahoro ikomeze kubishimira, nge mbakunda rwinshi. Big up to yourself.